ma ni input fa budget no ho no o chire mu. We have the clip here. Say ebribe mu a yebebo bi na wonso so wetie o member of parliament Akwasi Akwa said ya o kasa de fa budget no ho e wo man yimra hye bedwafie no watimi etie bi amame sanso so na it was built say yebe kasa ye ne a chima boabo contractor ne be kasa abusuanfo mesan frɛ number no ne yebe ka bia me de beto amobi atie bi yes media sa na me yamade na wo awutie me no wo na wama ahenkan maakye aye maakye wo na wama ahenkan aye ahenkan ene ti bibia ye bia ye mfa nsuma wo se ye ma wo susu tie mu bi na waye ya dancefo akire din enti ye be frɛ number na me de ahyem ne ye be ka bia no so atie bi ezegoma thank you 37 minutes after 8 live on Ahenkan 93.3 FM. And pay of Freo Bill Emmanuel Adote. Oh yeah, PA. Onipa bako aye secretary man nipa be mi no se miensa. Hey. Abrantie. Edin. Mami ma good morning. Me gidi so ho here. All right. And pay with that chinti. Nia yesu anie. With that chinti mi bisa wasem ene no eye question na mi bisa wo. Wohwe wa abrabo a obo usune wo ban a wode wa abrabo yi mu no, can you be trusted? Nibisa wo, can you be trusted? Obi betimi de ne wura show mu pa se abrante we de me disclose masem de kire no, maami we de me koka masem de kire no aka hwa enko ba bia. Can you be trusted? And then yebisa wo no. Enti asema mi bisa wo na no pay emuaye ne ye dabi dia ene na e wose wo ye adwuma wo ho. You have a very serious work to do, and in fact it is very huge. Me say bisa question ni biem, can you be trusted? Adwuma na wo mu no a wo ye adwuma wo mu a yafa wa wo ye adwuma no, can your bosses trust you? Can they trust you? Sorry na wo mu no, can the church trust you with the position they have given to you? Position na omedi ama ono o metumi de omwera show mu se yenimu pa se onni ehwammo, yenimu pa se onni ehwammo. Can they trust you on that? I asem na bisa o politician no a enanu mi tu ofo se obepew no akwa ye adwuma akopiri tumi a one ne ntena ase na monye nhyehyeye se ne be ya obeboa wo sa onipa no a ono nso atena ase a wo se okay ne oboba kan ne meso me de be ya adwuma eni ntime no obekọ nhyehyeye mu ni information bi aba abonten minister bi ya leaky ne hwan tape sex tape bi ya leaky wan eye omo ankasa omo nkrofo no the confidants, some of them no and omo ba abonten na omo ababa be pound to money nyina eya na eye nwanwa say listen, recently there was a certain lady by name Sewa Bruni on social media, and those of you that you followed her very closely, you could see say the lady was part of the close people of the sitting president. Enti enyo obi from afar and what the picture ne ba beto abontin o eyi nipa yama ne kwan ama otumi ben omampanyi enti omo tai yi nkrofo ma omo tai de sex tapes de ba abontin we ya leaky omo tai edi nkrofo won se beto abontin, try to tarnish their image, try to denigrate their hard-earned reputation. You know, they are the close confidants. Omo ne ya omo yes ade no enti ene wanya akwanya, you are very close to opanyi bi. Can you be trusted? And when you are kwenya, and you nipa nyina no mutimi nya kwenya just to get close to certain people in society. And the typical example I make kwako site here ma won say, now a political player, when you are kwenya, you are very close to a MP, no? And in this case I'm talking to the PAs, you know. PAF enya nyema nyina na you see ya wo de beto abontin o
Mame emma a biblical antecedent. Nati asiye. Bible say Noah emano tiyo. Noah mano. Emu baako. Eko ko hunsa ne papa aboro. Lot rather. Ana Lot ni Noah afuma ni so. Aso for mo huni mo testimony afuma ni so. You know am ho. Thank you. Baako ko hunsa ne papa aboro. Na se ne papa aboro da ho no no instead say obeko kata ne papa ho no tie o. Wanko kata ne papa ho. Eno say hwe se de ye guess ya ye wedi sisi so ya boka mane niema enti on de on ne papa bekoda eno ne papa kokoda ye. But obaako kokomi say hey menye sada enti on kwade owura dan ni mo de na chi eno de ye dan o de owura dan ni mu asofo no mo nkyere mo dipa kwa sa asemi to no afuma ni so. Enti can you be trusted? Udi papa na chi John wo ko ha no many asumasi PA, many asumasi secretary, many asumasi ne this ne organizer ne committee member ne that ne hwan masa can you be trusted? Sometimes yeka obi a oye very good obi a otimi cover the missed city. But momo de o opponent etimi maneuver ni way na oba ho no mo odi obebie sika so de kire wo a obohu se wugimie no ba ensem wa wuhu ye wo boss hu nyina na wo ka bra o dachi na o say no you are ruining the future, you are ruining your own future. Yenya bie sika so kire wo a na wa no break ya pai ta ensem no o kan se ne de battery a hye omu ayemiemia bra you are ruining your own future. Opani na wudi na chi no ye woniema ni bi wo no mo a uhu a onka ho asem da woni pani bi nam pani no etore bi otimi wibi eye normal oye nipa enti wo wibi anya sa abre ne ye ne kotwa picture ye ne koye selfie ema obi ahunu say that particular time no on to me in control ni ho enti nya sa abre ne ye so picture this in so. And I am also talking to the handlers of president, ministers, MPs, any or DC for mo am ho no. Oni DC bi nam and a DC ni yim fnama. Wa record no de nam. Eh na mo DC no kra de on de onam no wotetan. Eh bra. O say wo dachi. Intano pay asem na me de bi bisa wo. Papa na wudi na chi no. Maame na wudi na chi no. Adwuma na uwo mu no. Asori na uwo mu no. Suku na uwo mu no. Baabi a uwo no. Enipa betimi agiwadi se bra we die. Mene ne koka asem a enko baabi a. Enipa betimi agiwadi se maame we die. Ohuma deja kra okata so bi anhu. Onim se ni kunu buru a okasa bebre. Eni nti ono so ayi na dwen se so ohun se ni kunu de nsa kana no a omfa kasa enhye no. Bra we obu ne nsa obre bebre a e man bebre bu am se omo bre e bra obu ne nsa obre no enti obetumi agina mu aboa no e wa ade ye mu ana asemu ye se ye kan ye nwie ne ma me pause na me de mi koso ami sa o se baabia wo wona ware ani mu no ukunu betumi agewadi oyire betumi agewadi o ma betumi agewadi papa na onene na maame na onene no obetumi agewadi ana. Can you be trusted? Mawie say answer ni ye no a e wo se wo hya ase ye ho adwuma enti sa wo dachi e na wo se no no wo dachi e na wo se no wo dachi nti e ya no waye ne sa de ma me waye nyankopon o nhyira ye nyina. Thank you. All right, and nti wo hwa o me no asima no aduanan enson e na abo apa anopa no nwotwe e ho edin ne nsesan ye da bi ebi beka ho but nsesan ye edin no ankasa ne de he original no eye Obuoba Ofori Amanfo ensuru ja ba ko amaka na nsinya na lecturer no so de eye commander general ne de aka ho me nso hwehwe mu no na ye e na me se ne magia tum ti ma adopt commander general matenase ai said ye tie no a ye kan sa
enti me ba be frɛ aboabo contractor no sese ya de be koso bia ye betie bi ohene wo frɛ no ho na memfanto ha na ema sound ne ma je se ha ho okay enti wo fa me phone no na connect sisi ya yemfra aboabo contractor no ne yene ne monkomo yemfra aboabo contractor no. All right, so 48 minutes after 8 live on Ahinkan 93.3 FM and ya woda a small jack say jack in so enti aboabo contractor no. MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. The MTN number you are calling is currently switched off. Please try later. Echiridi. I face it me to so. Yanku yenim. Mawie. Share Ghana emu ode tu. Anyways, enti ana maka kira mo say yebedi nkomo bi. Enra ena abofo ne baako. Abofo no baako enra. Ena oba beka kira me abofo na eyi politicians na ewo ye important ha no mo asene manso akroso ene eyi achemo dan ofuase ayire bi suadro ene achiase politicians na omo ha no ampanimfo politician panimfo no a omo ha no omkokoye meeting no a obofo no a oba beka kire me se hwede nkrofo ne ye no saa obofo kro no ane san ba biem ene obeka kire me se meeting fufuro bi ikoso na saa meeting na ekoso ne de eno no so pa na meeting no achie no press conference be koso ampa press conference be koso me ba be ka ho asem de a kire o ma me kwa ho ma ne so na yenkonko bonko mo wi emra sisi a ye ne yewura kwasi abankwa oh okay yewura Ernest akosa mum or your deputy PRO at the Ministry of Education yewura what yenka anope ya mo achi aba Ahinkan FM so apombo ko de ye the radiasi na maso ye no na o ma clarify say ensem a ebi no mo keka say one teacher one laptop as a akwakoye create loot and share no mo kire say no kure bi animu saa ehe fa pa na yaduru ye chiche laptop na ma wo mo ana da ben create loot and share and share the now one right to deliver to social media and the trend. The minister pension so much drawn. Here akosa. Wada roma o ase o voice ni we chiri kakra pa nti no ka eben phone ni ma yen a wada roma. Me pa cho an utimi to aso. Me pa cho no me kat and show dia na you say no na also clarify the position as a minister for education. So as at the time now, you can send me a consul. I say the chairman of the board. So going for as a mission, requirement of the first one, you bet you more you teach you say quite first chat there near the bit more what internet what based. To not be this time, and that's a for me. Teaching you also know and no money proposal of the two ministry. Ministry should not get us supreme. So that facilitates educate technology. Company a big no in Qatar and I need to go company to the last year. Company until the last year. Yet 2016. But at the point in time, the year necessary, so we say deal with technology. But the technology is not. Now, if you say what some of course, I don't want to go into the merits of it. Now, it will be tougher than I say. 2020, no, not start by the Minister of Education. That's why I said it. But you know, science here, you should single source. Check, single source, you know, source system. Me and Franco, got to sign laptops and baby. Now we're privy to that. I feel so, PP approval with the buy. Procurement documents, and then I want Minister of Education. Although I have to use a laptop, against 1,550 Ghana cedis. I get 1,800. So
right now, any change say your utility price in that yes, sir. And to this the car then I was teacher unions, any GS, any ministry, no movie dear, any one that happens. But ministers don't say now, or also I need a former all year engagement, most business and quite better fast swap, 1,800 in a buy. We should say it's sound, but clarify your man for the rest of the United States. Minister for Education, Dr. Yosef, now on your part, when you involve any of the transaction costs, maybe about the train, and so on. If any fear or so, we say, what to two moment and a fee, and then we should every the next from say, the course will be a briefing. So we'll briefing, let's say, we're in that relation whereby they are, you know, you can do a Ghana for every year cost. Say, you're going to develop this, this ground, and one from that. Oh, the world is not a woman, and then you critically share laptops. I see. All right. Inti se siano se teacher ni bi tie yen na se laptop no enyan konkudru ho no mo. What is the state of that particular policy? Well, I normally do respective directorate, education directorate now. I don't know because the distribution I teacher union I think the regional district directorate, of education, but we are 2,000 ministry there. I more or less Mu play supervisory role keke. Oh, I see. But say akwa koduru teachers for no more you should be privy to ana. No GS for that documentation because we work hand in hand with the GS. Because GS as a direct representative to be there here also be the GS. So that's a general. And I'm on ministry, and I want to buy it, the feedback this thing, so we should be married. For now, the distribution, as far as I know, but as far as I'm concerned, distribution, I can say, when you pass a company laptop on a year. I see. All right. That's ne ebra when you clarify and yemamu edia mayen. Eto be na write ups ni bi basa na wasi yama mo nso akwanya na mo kire kire mu de kire nti anope ye dase. Inti yeni deputy PRO Edema Ministry of Education yera an activist and yene ko train and komono that brings us to 56 minutes after 8 live on Ahinkai 93.3 FM and then we enjoy this you better to light one be keke unim say as we speak still in parliament budget 2022 debate eguso a ekoso o mayimra shebefie and obofo bia beka kire yen say Ministry of Finance empanimfo bi firi ho any student leaders bia kwa kasa say omumra bonten emra meye press conference allegedly omumra bonten mra press conference na omuntro support emfama the controversial killer e-levy ya we say some money be exchange hands ewo ho and asemo ye ken ya say asemo eni adanse no utwa bi na o de aye adanse enti obofo de bebo ya mane wie ya yegusu aye dwendwen ho aye nwie ya apɛ ene yehunu sɛ ampa National Union of Ghana Students NUPS omonso so de krata ababonten tie we ya no nwotwe abapan sima aduonum enwotwe pepepe no exactly 9:30 almost on by press conference confirming the earlier report by the angel ntitie. We wish to extend an invitation to you, our press briefing on the budget 2022 read last week by the Finance Minister Honorable Kenneth Ofori Atta. Below are the schedules. Date Thursday, November 25th, 2021. Time 9:30 a.m. Venue University of Ghana, Accra City Campus. Counting on you for a fruitful press briefing.
signed Yadom Boakye Emmanuel or Nooks president. Yabere say yene no bebon komo sisi ya. Yene Yadom Boakye bebon komo sisi ya. And some of the allegations in omofo ne de buy say some amount of money be ya release at the student leadership and say compulsory by force. Omomra meye press conference in Kanchre Ghana for say e-levy ni de eye pa e-levy ye momo tax no eye pa no. Press conference no mo say anopa yi no nkro bo pa ho simaduasa e na be koso. Krata ne de aba abonten a yi adomboache enso so e no mo kire se ne nsa hya ase se krata ne authentic se enye authentic no ye be ko ho na ye ne yi adom nso so akwakotwetwe nkomo no wa clarify enframamu amayen. If sana assemblity a ye be bisu am say omo as student body and as a leadership no omo no mo be kire se yenye akonhomasika bi ntum ana yenye ntum. Even the members of parliament in the crown, some of them claiming say they are in tune with Ghanaians and our plights, you know. When they go to parliament and they deliberate on issues, blah 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 new year. A drew time one I was say yeah 2 ba yen 20 os yen ntum no also nkasa on. Thank you. Obey na nkasa. Yen ntum os yen ntum no. Na members of parliament no. Omo nyina unanimously NDC MPP no mu nyina omagye atum. But I no pay me pese me catch the members of parliament both MPP and NDC ne say sedia nantwie ni dia anka ne to anche no sanso so ena okonfo eni ne nsem enche me make kire ye members ni nyina omu nyinara including the speaker of parliament ene mpaninkasa me ka kire omo no sede nantwie ni dua anka ne to anche na yetwa ye se okonfo mfa nkokom no sanso so na okonfo eni ne nsem nche edinti no omu hwe ni yie. If they think say parliament na ye wono you scratch my back I scratch your back and ye dey koso ho, they won't come and understand yen Ghana for no or how are ye nemu nemum dia omo be ye ne say mama yen se dan ko social media no so mama yen se dan ko radio ni TV ni so ko ye dede petre na your Ghana de aden aya nsem trofo no agenda for 1 week ye kan ho asem aya bre ye be jaye a na mo ehihye sumu ase ekokoji momo tax ni tumu a yesra safo awurade se oni Ghana fo asem ma yen because momo tax ni bibia kire se nyansa enim momo tax no bibia kire omo ko suku omo ko he uchiechirem unya abotre tie. When you are talking like this, someone ono ti baby a on nya abotre nkonkosua ne wewasua ni bi no ono no akwadworo nti otietie radio ano ono so based on that. And let me tell you, communicators no, party communicators no, munsua ade, you guys should learn. You don't just listen to radio and the comments now. Some people pass no, you pick some. Now so they no. Tenase wa otoso no your kwadwofo dodo. Wa bon. Tenase ne sua. When issues like this pops up, onya abotre tenase. Now so we sua, you learn. You digest and bisect it. You diagnose it yourself with your wisdom. You don't run and crofon semo. You run with it. No. Inti momo tax no. Bibia kire se nyansa nim. Ebe ka kire odi enti nyansa nim. Momo tax no. Misi nyansa nim. Nyansa nim de kire se. Enipa mo ankasa. I don't want to be quoting them. When you quote them, I make a say, oh yeah, NDC MPP politics. I don't want to quote them. Because you say they are almost you say politicians they be no ya kohifo wo ya trofo politicians no they will come on beba be kan kire be se ayeti Ghana here no make kire in 2020
Omeka kire Ghana for say when they come they will pay our rent for us. Who asem to saying yewura akomia ne kan ye. Munkonko hwehwe chiri asem rent akomia or say when they come 20 when you vote for us in 2020 we will pay your rent for you. Omo kekan sa eno nkunku sinchen. Omo an omesan beka kire yen say by August 2020 omo Ghana enkran yebenya train na mo wiem sky train and now you yebisa John Peter Mewu Pierre or say it is never possible that that sky train will happen in Ghana. We are not there. It is not possible. Enti momo dia momo asem no no enya mo asem na ye ka. But how on earth ena obia ono no say oye intellectual will be displaying that act of sidoism? Enkrofo a omo ni sika, enkrofo a mo ho kire wo mo, enkrofo a wo mo ti apa, enkrofo a mo ankasa krampon konkoto wo mo akatua mu a mo to akatua ni mu only 4%. As 4% ne kra se be ya adwuma sanya adwuma Kristo Yesu otare ho ni wonim. Enkrofo a wo mo ho kire wo mo a vice president no ankasa bie nanum atutuo se pay se momo ne de eye hiafo ene wo mo make transactions. Because of some power arrogance sa agenia kakaben semwa was some politicians muntino you will see behind your television and you see them displaying their TV and radio all in the name of any minister. And some people they will have the guts come sit on radio to defend this draconian thing. Very shameful. Very, very shameful. Very, 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 very shameful. Shameful to the highest degree. And I say that without missing any words. Who are seeing their sufferings. You keep increasing their sufferings. Momo to parliament. Oh yeah. Mo market to yama to 70%. Ghana ni no na katua mutu mu sen 4%. 4% ena mutu mu. Enipa dodo almost 16 mina e wo momo so. Eni ntima hu say enipa be 60 million ko momo so dia ma yenkonko pesika wo hono mo ne yemfa mmere se wa broni mo no mo fa nyi wo mani. Ena mo so ma switch ya ba ho because ma hu say enipa 60 million akọ ye momo dia ma yenkonko taxi wo mo. Nyansa nimu because one kasankasa na mawunu say eye hiafo momo na eye hiafo na eye ye ni bie yi so what I say pa me no kasa kura abraham kura nyansa nketwa kwa mi asantem hu dwedwan wo mo no enyansa nketwa 14 million wa bobusia na ama ne hu dwan no ehiafo na yusu momo na ebi ahiafo ne yusu momo na wo se ahiafo no me say ko taxi wo mo a na nyansa wo mu decision ni mu nyansa nim aban bi asede ne say o puti measures ya it will ease the burden of its citizenry. You don't increase the burden of your people, and you have the temerity to come and tell us to say we have a genkwa budget nyame hunu mo mobo no fa mo bone nchemo. Mesi nyankopon onfa mo bone nchemo se mo bie ma no kora kan se we budget we agenkwa budget. Nyankopon fa mo bone nchemo. Na mo nim ma no afom basa. And I am telling the student unions moye mofra afi na moba the student leadership no ye ni yi adom kasa wo se won kasa because nyame adom omo agenda ne toate inti press conference no kwa ye hwese se benya baso a press conference no ye hwese betimi kura mpa baso a ye wo man mu a fuel prices fuel and I ra ko no kura ye nya biem ye ya editorial no ya analysis no a o man ye wom fuel prices. I will take you back to
Omampani dada John Ejekum Kufuor ne breso, near the abesi Atamosa breso, near the abesi John Mahama breso, near the abesi ne. Then we compare to the international market. Said you one more ton fu or ho. Then we see whether it has a certain correlation. It does not. Omaya yetimum penimfua womana ya entrusted the running of the country into their care, no. All they think and say this, we should continue to increase the plight of the citizens. Ye wian yen twam foni ne se ye bibi. Fuel prices. And I turn saying, as I speak now, Enra, Goil, Oma increasino. Shell, Oma increasino. Total, Oma increasino. Genuinely, no, Enra, when I was going through some documents, and I realized they say, genuinely, no, crampo, no, the oil marketing companies in the crano, a humobro wo mutrim, because in by now, I was saying, come ton fu on about 7 cedis 10 pesos. Looking at how the exchange rates echo, looking at how oko international market no so so a se ne name echo ho no a sabre kranka o ayi fu okra 1 liter na wo senke ye tono be 7 cedis 10 pesos into amokra mpo humobro wo mutirim. And ye nyina ya tena ase ya kan sem wode a kira aban ya ye wo gidie se aban ni ba be ready ne budget 2022 ne de. The government of the day will see the wisdom in it to include Sadiano into the plans. They never did. The Minister of Finance never talked about it. And that menoka say for kaka crab 1 liter na drew 7 cedis. She twa did so. A 2 enti so okokoto 1 liter. Okona o me kan me to fu o to say me to 1 liter. She twa did so am be ka kire o. Already the Ghanaian citizen obre Momo nso edi twitwa ye ho nso a eno nso so no mo say we have seen the wisdom in it to tax the people. Ese say adwene ne nya dwuma a nipadua no obre. Adwene ne nya dwuma nipadua no obre. Ene ya woda. Anunti I would want to take you back to Omampani dada John Ejekum Kufuor na ban so. Senia na exchange rate etie mi wia na masan aba behwe fuel price mokai Omampani na o kan se okoma gallon so no sa mokai no Omampani ben ya o ma gallon no so petrol ba ku mutimi to eya hwan ya Nyame hunu ya politicians ye no amte Ghana yi mobo. Omampani dada John Ejekum abreso me fa firi hɔ ne me de abeduru. Omo so me ye show boy no. E de abeduru omo hɔ ne ahwe ampampa so say show pa omo aye nye show ketwa. Show omo aye nye show ketwa wo. Nti yanko ya chimra. Yanko kwa ese ne afu o ebo esitie. Me wia na me de wa ba exchange rate no. Ana ma me fa exchange rate ni momu. Via na me the full on same exchange rate by government. Me see momo you know e tax you say e live you know nyansa nim omunyi ntontwene. And we are expecting the minority to do something about it. My catch them, they should stop displaying sa woman yama no ye no. Sa hypocritical behavior no a omo eda na di kire Ghana fo no. Omo nyai maka kire omo dada say enye social media ni TV ni radio so ena ye making laws. And if you want to reject any budget ya, ofo say ye di awuo budget ya, ye reject di awuo budget wo radio ni TV so. Nyame aye madom yama mo akwanya no. Munko hia mo counterpart no parliament ho. Na munko display intellects wo ho. You don't use sido to bamboozling the minds of Ghanaians. Nyame adom you keep educating us into yemu bebre no. Now ye discerning kakra we will get there. Exchange rate, ya ka say exchange rate ya. Sane Ghana cedi ye sika ye die no. Ahoden a ewo
wode sika bi toto ho a sika bi a emfiri wo man yi mu no wode toto ho a factors ya ema fuel ebo kosoro enema wodo ema ye to petrol mu ye wo four factors ene no me pese ye hwe only two factors exchange rate ene me ahwe exchange rate ye behwe exchange rate ene ye wia na ya san ahwe ye frɛ bibi margin ye wo build up price enso ho we will talk about it but ene no one way ye brenti ba akopɛ kra na ye behwe only the exchange rate then we compare na ya hwe how wicked ye leaders ni binom omo ye wo Ghana ha omo wi amaka jo sika ni o mu onu omo kasa mo pese Ghana ye te say US mo pese Ghana ye te say Canada mo pese Ghana ye te say UK ni Germany for eya mo misa wo omo nyina mo tuato omo de ya de pa omo mfa mo ma nkrofo omo mo tuato no a omo mfa ma se wa bronifo no omo mfa ma slay queens fo no omo mo tuato a omo de ya de pa ye free tuato ye ne na emwa no ye gya omo akoso omo nkwadidie no wo mo ma ya ye sanka bigum omo ma ya ye nka bingum nti wuni mu America kire wo exchange rate by government yen sha se femfiri omampani dada John Ejikunkufo nti January 2008 na omampani kufo ena na tia konwa so saa bre no ofa $1 na o de compare Ghana cedi ne ho a na 1 Ghana cedi kra ne nru na eye 0.952 1 cedi kra ne nru $1 to 1 cedi no na nru anasa $1 to cedi no na 1 cedi kra ne nru as at 2008 January omampani dada John Ejikunkufo abreso January 2009 as at the time na ono ofiri akonwa so no don't forget to say ofiri akonwa so January 7th January 2009 and ofiri akonwa so de ma anklata minuanom o de ma minuanom na tie as at January 2009 a omampani dada John Ejikunkufo efiri akonwa so no na dollar o de toto Ghana sika ho a na a free sa 0.952 no ababa beduru 1 Ghana cedis 32 pesos 1 Ghana cedis 32 pesos e ho na nyamara nsem ne hya ase afi yaba omampani dada Ejikunkufo di ewuo wajamu di ama anklata media me pa asumdwe hwede obeyeye ono ba befa $1 to cedi ana eye 1 cedi 32 pesos no obefa firi ho asat January 2010 na watam de afiri 20 sa 1 cedi 32 pesos no watam de afiri ho e de ababa beduru 1 cedi 42 pesos dollar no ba bia na ababa beduru no ankla tada so tena so from 29 exchange rate no na aho na stable kakra obe double no with 10 pesos eba 1 cedi 42 pesos na osan maintain 2011 January no kra de na eyara 2012 ena e free 1 cedi 42 pesos no nti $1 to cedi no 2012 na ejina 1 cedi 67 pesos 1 cedi 67 pesos ndi nyina ye anklata insanu adwuma hono mo a e ogidi gango so tisi mu because mun say ogidi gango beteki baton no e di free asumdwe hene ho ya we ni ogidi gango be ye ogidi gidi osi shege enti 2012 2013 e ho na ogidi sabre na setekpe na no ye finance minister omo so from 1 cedi 67 pesos no straight to 1 cedi 88 pesos ogidi adwuma obeye no ogidi na no da so te so from 2012 2013 2014
2014 ogidi maso di free 1 cedi 88 ediba 2 cedis 35 pesos orania 2 cedis 36 pesos ogidi insanu adwuma no JDM da so tena so from 2014 2015 2016 and ade no san page mu $1 to cedi no a free 2 cedis 36 pesos no about 3 cedis 26 pesos 3 cedis 26 pesos ogidi insanu adwuma wo mom nsem ma no waya de as at January 2016 ogidi e free akonwa so no na $1 to a cedi no ejina se ogidi free so 2017 enti ogidi de no o free akonwa so no na ababa bedru 3 cedis 87 pesos enti se me run no be 3 cedis 88 pesos as at January 2016 sabe nyina na ogidi ena na da so te so into ogidi e free so 2017 e dia ma papa no na ejina 3 cedis 88 pesos sorry 4 cedis 36 pesos momye nsem ogidi ayade obeji di free asundwe hene ho no utumi hwiri ade no ema owi as at the time all free so no na ababa beduru 4 cedis 36 pesos $1 to cedi ehwa na jaba ye ejati asimu ejati simu a ono fa free 4 cedis 36 pesos no eno so mu mobile kwa na mo ni madwuma ye tinane as at January 2018 on mass with the free 4 cedis 36 pesos no straight 4 cedis 50 pesos $1 to cedi sana net here 2019 eno omo yes sana net here dia e wo se hwe ni ye hu bibi omo ye ya amfin 4 cedis 90 pesos $1 to cedi 2020 na ye ba beto aba 2020 omo yes some expenses bi wo hono ma waso mu jai ena eniema ya na ma exchange rate kosoro the cash flow outside cash flow na ya na taiba no ene nia ekono nse omo be bie companies wa ha no bebre no anya Ghana for ene nti omo repatriate omo sika no omo ya repatriation no a omo fa sika no free wo man ni mu de ko in a dollar form a e ma yen ye cedi no ebre we economists party communicator on sunya we ubi ahoma ne tu mu a no aba beto ayampia no asore ko ne baabi suya no abon dodo eni nzezi ya yegina sen 2020 no omo keka niam bobu because omo rese ye ba beto aba to ni mu krampo nso kra antentam hwede esi ye $1 to cedi from 4 cedis 89 pesos we dey emfa say ye 4 cedis 90 pesos na omo ba be fa ye no omo be fa free 4 cedis 36 omo de ba 4 cedis no de ba 5 cedis 74 pesos and na me no wo kasa eye 2021 as at October year no na Ghana $1 to cedi as at October wo se kura buru sa as at October no na Ghana $1 to cedi no ejina 5 cedis 99 pesos inti se orania ejina 6 cedis exchange rate and what they want for no. And the money young one say under the so-called economic messiah and I drew 6 cedis, you know. Oko can make a say the nominal figure doesn't say that, and the percentage increment they will tell you. I know Niami can you be honest economists because okay what can there now so let's look at the percentage increment bra the percentage increment you know anti afia broni otia achima boaboa onu na bie ni bodwa wo ton no o percentage increment you know onim so mfa so bra di onim ni so ko dwem no ade ne bo kosoro simple
into the nominal figure, the actuality, the percentage increment, the blah 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 blah. Yeah, in economics, you cannot underrate figures. Yes, data and figures, they are all important, but the reality will expose you. The reality will expose you. Simple. Yankuyanim. And analysis on your editorial. We are mama kwanos work kajagum. Fuel prices. Yeah, we exchange rate, you know. I feel young fuel prices. Fuel. January 2008. John Ejekumku 4. January no na a liter per. And omo ye say omo nya bibi into adjustment bi buy. Emma a fuel 1 liter no. Eso teye tio. Eso teye efi. Eno ne da di kan ya Ghana bako se mu fango bo so te ya mpa. Oko fuel station ya. Ultimu se swati. January 2009. Eso teye from 1 cedi no eba 82 pesos. 82 pesos. 2009. Echire asem ya ne eka. Omampani kufo free su 2009 wo jam de ma asumdwe hene. Sa na no wo mo ka. Na asumdwe hene ba be fa ade no a liter to 82 pesos a ono kra sa abre ne ye campaign say petrol no mutimi to a ono kra ba be yes has de no ono no ba oba ye oba be fa free 82 no a oba no o ka kire Ghana for say 82 no kra ne bo odin e wo senke so tiko form kra chance ano hwa abraba ono ba be boye ankra ta bia wo bia no pe me chia wo wadwuma wo ye no ho adanse ni gusu a ye die no ntime chia wo mo pa baby a wo bia me chia wo ono be fa fi 82 pesos no a NDC for the call 1 cedis 17 pesos a liter ono ba be fa fi 82 no a o si 82 no a mom den ni tia bon ono no ti monye eni nti obetimi aya ade amana kofom o ma gallon so petrol no mutimi to no afi ono no de ba begina 1 cedi 17 pesos. January 2011 ono an leda so so nti obo modern ya maintain price no fuel price no per liter no obo modern ya maintain ye nti still na 1 cedis 17 pesos no 2012 mfimfini mo baby asa 2012 January no one that so so enti offer the free 1 cedis 17 pesos no e dey call 1 cedis 75 pesos per liter. 2013 eja san baby so uni meja odi adini no asan ba nte kwa no odi adini ni san ba mu biem 2013 odi adini ni ba no se da bi kromu ayehye baby ayehye enti mo me hwe ni anya hu bibi yanya hu bibi no no ba yi 5 pesos no ane wa kire ni firi ho ntie e call 1 cedis 70 pesos nti originally na ka 1 cedis 75 pesos obe yi no firi ho ene call 1 cedis 70 pesos eja di ade awie eja ye nyina ya kan ho ne nasu akira ye din January 2012 ana se hwe me afa na maba o January of friends in 2014 also me afa na maba me be di ade ne ese ate ye niema tenani o sha ase from 1 cedis 70 pesos no hwim 2 cedis 19 pesos fuel 1 liter 2 cedis 19 pesos. 2015 1 liter near turn 3 cedis 5 pesos. 2016 1 liter near turn 3 cedis 67 pesos. 2017 onu free akonwa so no na fe a free 3 cedis no akọ 4 cedis 76 pesos. Ehwa no na papa no so be so mu showboy ba be fa free 4 cedis 46 pesos and o dey call 4 cedis 92 pesos and o say oh na say omo ambe form ade ni nyina obi aba o de kakra to so entimi so me de bi beto so and any de so sa enti ono be fa free 4 cedis 46 no and o dey call 4 cedis 92 pesos. 2018 or the bar 4 cedis 92 pesos. My Canada 2019 1 liter near ton of 5 cedis 34 pesos. 2020 because na bat for one film ho baby nti no can near my boom no mu shine so and about 4 cedis 73 pesos.
ye to aba ni wie ye akire ye din no January 2021 and 2021 ya na 1 liter ye to no 4 cedis 86 pesos e ho no na dede ye ne hyase hyase ye dida asem panimfo munye bibi mfamfa ho munye bibi mfamfa ho amua October 2021 na ye to 1 liter no 6 cedis 64 pesos enre ya November enre ya oko goila oko ayi Shell oko Total la 6 cedis 99 pesos aka 1 peso na duru 7 cedis 2015 and omukoko fa deregulation policy de ba ye say oil no omukoko fa no ye wo oil marketing companies na sa oil marketing companies no omo ane ya omoboka ekwa buruchire ekoko fa eye fuel products no de ba na omukoko fa unse ukọ international market no a international market no eya na ne bo ne de eye ba akopẹ ntiti se bia mfa ne se ye 2 cedis ya se Kwame Asante filling station ene bekọ yemfa ne se ye ton e wo Denmark Kwame Asante filling station ko Denmark ho a obekọ akoto ne 2 cedis men so Obuoba filling station men so mekọ Denmark ho a mekoto ne 2 cedis na mom watọ awie no a wode e ba oman ni mu no esunu obi ya ne ka obo mpacho se woti deregulation policy na se esunu obi ya ne ka oyede en obo enti se sa na tie dia se ne be ya ye wo off share upstream ne wanwanfo no ye wo mo ho but we are talking about the oil marketing companies no so omo kokoto no omo ba downstream upstream ne wanwan stream fo no omo koto ne omo ba eka ya na omo bono enye pepepe te se dia omo kokonya no e wo international market no enti ni se ebia meme Obuoba filling station me kwa koto me koto me de 2 cedi fine obi anim Asante koto ne de 2 cedi obi anim na emom meme de me de e ba Ghana no mi beduru fie ne maboka 6 cedis Asante so de ne de ba beduru Ghana no so aboka 7 cedis esu obi ane ka ope enti se sa na tie de de ba beduru ha no mo a ye bema oil marketing company bi akwan na ono ankasa ameki ne charges deregulation policy no na se kire no sane ye be ya omunsu benya mfaso because obi ene wono mo a oye business ya obepese obebu ne pa edegu dantuom obi ye business opese onya so mfaso enti sa ne tie dia ye be mama kwanya mo nso so mo ba mo ema yen price a mo beton no na mo price no e wo se etimi correspond kakra. That is why oko Total esno se ne omo ton 1 liter oko goil esno se ne omo ton 1 liter eye deregulation policy nintia enuntia ena ama se si a fuel prices is eni aban nsem bie mu enti we ya kan ne petrol bu cost petrol bu eni aban nsem but aban ne de ne se ono no ye regulator obetimi a kire wo matena se bi so omo hawo e de na ama fuel ne kosoro omo kire wo se o ABCD e kwa ba ne be fa so e be solve. The government supposed to act instead of the Ghanaians, but you ready budget fuel ho asem kra ya anti wom you ready budget to fuel ho asem ya anti wom na yenhwe prices no se ne tie yenhwe prices no se ne tie babi aduru ne etisi yampe ho asem anka na yetete ho no mo a ena by 2024 yenkoto aba no ne etofu obese 10 cedis ana 15 cedis odian ka sa kwampokura ne yaka na musimu ntia se wosenka yensusu income e ba yenchen no e wosenka mu increase no nti yeden a we will be able to match the rate at which eniema e kosoro etisenka eniema na e kosoro nanka yensu ye salary ni ya tum a eden a yebenya sika de ato na we die eniema e kosoro ye tufu omu nyankopon ya adom a efiade ya ebe ya GPRTU for say omo be to lorry femu by 30%. It is a GPRTU for to lorry femu by 30%. Na so oni pa na kwan na dwene se sa na tie ya toto lorry femu enti won tu kwan a akoto nioma eniema no so na wo kwa akoto no commodity group fu association yi omo hwe prices so no commodity exchange for no mo se men kan kyerem se ye wura afifufuro no mu a eniema nso so ne bo be kosoro
adwadifoɔ benchmark ɛna me no ka say bibia ye the tax ato so fuel na wokɔkɔtɔ ene prices no eduru ba bia ɛwɔ sisi ya no ma yɛnhwɛ some of the things a nneɛma ahodoɔ bi a ɔmo de agu so enu nti ama fuel ne boɔ akɔsorosoro saa no taxes ni bia wutua enti sɛ wotɔ 1 liter ɔmo eyi energy fund levy ɛno ne yɛ 1 pesos ɔmo yi afiri mu your sanitation and pollution levy ɛno ne yɛ 10 pesos ɔmo yi afiri mu your 46 pesos ɛno ne yɛ special petroleum tax 48 pesos ɛyɛ road fund levy tie road fund levy but ɔmo ɛma yɛ kotua momo no nso so ɔmo san ka kyerɛ yɛn sɛ ɔmo bɛyi sika ni bi de akɔhwɛ yɛn akwan meaning ɔmo yɛ double taxation because ɔmo say ɔmo ka kyerɛ yɛn sɛ momo tax e levy no ɔmo sɛ ɔmo de bi bɛkɔ yɛ kwan because tolls no sika no ɔmo nya no ɛyɛ a ɔmo ntumi fa ntua contractors no ɛka ɛne nti ɔmo de saa road levy no e levy no sika ni bi ɛbɛkɔ akɔyɛ akwan meanwhile no so fuel no a yɛtɔ a yɛde yɛ adwuma dada no yɛtua road fund levy ɛwɔ so energy debt recovery levy ɛno so yɛtua 49 pesos enti kikabom o kikabom ɛsɛn yɛtua no mu nyinaa o ɛno na ma fuel no ɛboɔ kɔ sorosoro no ɛne nti sɛ oje energy levy ɛde free oil marketing company ne hɔ a ɔno so de bɛto ne nneɛma na ɔtɔn ne so afei wopa wo ho a wohunu wasene mu na mu nyina mo ho akyere mo. You see why I'm saying say there is no sense because you can't tax road fund levy I no Ghana ni bia atua na won san ma me taxing kan kyerɛ me say o san ejimi e levy o san de koye kwan aden na nyamo na mo beba mo ka kyerɛ say you have the men enyansanfo enyansanfo no enie ye kodi di na enie ami twa me homra Obuoba Yankopon Israel papa Yankopon Israel di an kan po ni po no dwen hu so di adwuma we ba ha ni pakon odi tum no Yankopon Israel se ni pa na Obuoba no pe wa kan sema man papa Omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kyerɛ wo Obuoba many ma ho fama se endemetimi nya because my trust every time we a product to be frank you are a product that we have to be proud of you nyame Israel bebre. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators. Citizens, not subjects. Responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. Enunti ash foam se men kan kyerɛ wo sɛ empa wo bɛda so. Ɛwɔ sɛ unya mattress papa na wo de tum. Ɛno akyi nso so ɔmo sofa bebree ɛwɔ ɔmo hɔ. Ɛno nso so ɛwɔ sɛ wo hwɛ na ukɔ ash foam na omoma wo mattresses ahodo a wo de beto sofa ni mu ana so ukɔ pebi mpokura atɔ a ubenya bi wo hɔ no kama pa omo bed sheet omo duvet omo towels wardrobes ahodo no a wo hɔ a wokɔ a onsa beka bi omanfo wo kade suaduro across so akyease mu nyinaa mokɔ a mubenya ash foam ni bi ɛwɔ hɔ yɛn yɛ wa atem odan so yɛbɛkɔ Intiamwa Hotel Junction ɛhɔ no mo ɛna yɛbɛkɔ ash foam say feel it know it 0552 997330 0552 997330 and 0245 011255 ash foam feel it know it Frimpon Enterprises say Christmas ya ebe eyo omo ho na wo se wokɔ because wokɔ omo ho no mo a hamper bia wo pese wo ye no ubenya ewo Frimpon Enterprise ho no mo o science so was sardine asroto wo ho or detergents wo ho or samina hudu bebre nti wokɔ ho a wo ye package ne kama na de akoma wo dɔfo no me pa cho wu ne etie nie ye wo achim odan eye the ground floor Madarina Hotel ewo achim odan ena wo behunu eye Frimpon Enterprise ye juma penti ye freyen ejumera freyen was 0244 897525 0206 4739
0242 111236. Frimpon Enterprise or say a Juma Wura K Asenso Limited or say akunya wutinemu a wutimi dandan wo ho quality wooden chairs enua nkonwa papa and authentic bookshelves and wopedia K Asenso Limited na mekan for the amount Circular Dabraka off Iran Clinic Kaneshi Flamingo Road ubehunu yen e Zango Junction. Frame was 0302 257 209 0302 919 739. K Asenso Limited, home of quality office chairs and bookshelves. Na nyankopon ya domwa on the 11th of December. Eye memeneda on the 11th of December. Eye memeneda. Yede eye enwa ninyen entete dwumadie bekoso. Ye be kire se de eye enwa. Mepacho enwa no emfaso wo su bebre. Enwa omo tu bebre. Asa wo hwe mu yi a omo benyini yie eni ti ebia wonye bi dada ana fei na opese wonye enwa mepacho bra befa forms e wa henkan FM oba wo se oba befa forms no a omo ba be kire se de yen enwa no mepesa forms ni bi eye 50 Ghana cedis pe ufa forms 50 Ghana cedis no a ye be kire se de obenye enwa obenya mfaso bebre nyame yadom a buro nyabosome no ne da etoso edu baako 11th December eya no asene nso e de amame achema boabo ena dwumadie ne bekoso anopa no nsia ekopem donko brem na yawie brahinka na fm na bra befa wo forms eye 50 Ghana cedis anase free 0244 878763 0244 o fresh anaba na wo se me performs na omo ba be kire se de ye enwa no ye nyen enwa no o kasa obeti wase na wa direct wa call the appropriate headquarter na onu makwa kodidi enkomo na nyame adom ahenkan FM yenya afe ye be hye ho fa 25th December ene bosome pepepe ena dwumadie no ebekoso eye nante ne ye nante ene ntimi pa chawo bra be kan ho ne enka mom na ye nante obi obeba ho bi ebema ne t-shirt ama na hye de aye nante ni bi na nwumre no nso ne asan ba eno no de ye bo ade mu saa enya senketwa ene nti eya na wa hye ne nso de ama me 25th ene bosum pepepe ena sa adwumadie no ebekoso nyame ya adom a ene eye ya woda wo kena ifiada maame agekumuwa odi ahenkan ne maame ene eye ya wodai o kena fie ena na yie ne hye ase ebekoso o kena fie memene kwasie maame agekumuwa na yie ne bekoso e wa chema boabo ha ya ena ebekoso nti ya na wa hye ne nso e de ama me sanso na kaka akuse ya asemo ene na this weekend de ano odin kaka aku o papa yie ne beba why ye beba jiwani kaka aku papa wo fa dwon nyankopon fa okra nsie ye beba yie no alright ebra so maame mra nyansafo ne ho Ghana enyansafo a yemfo mu ni agro ahenkan afrefo a yemfo mu ni agro omo bra so. Fellow citizens, I ask you to be citizens, not spectators, citizens, not subjects, responsible citizens, building your communities and our nation. Let us work until the work is done. We pacho we didn't be okese free. Obuoba nkase free wanti ye frame ya wusu yenti o. Obuoba no pay de wa kan yansemu na e de amayen na mi hirawo no hira odi ahenkan kase Ghana mpanifo omo ya bofo wasa obi a patriotika skabe bleba mudi ya kwan ni schools na asese musa ko bobesian wa buritiri e de bagana tekani na hefa na efa na nado we sin reje o mampani nemu wa mo medin ho ya papa akokora wo ba wa be si nkran hwe galamsi wo so ba wo be sim kena wo be esi wo ba ni na wo be gu adwuma le si wanchi yenya adwuma nyu yenya adwuma nye an ye tete ya mobo ne ye kofu wa mo ye di no ho ya ba medamasi yenso yeda se me pacho kafra obetumi asara ba biom mame announce number no 0201
944 485 0554 820 910. Ubemua na wama yete wonka. Me pacho udin baby akasa free. Afi de mumu maba no mama ho kire mumu abaga na kese ye ye ho fiekura anye yi na ye koya na ase ba e oh mama ye mom pani na nado kufuado o ba e o si o obema ye be free ene be ye sei ene be ye sei o ba e mumu abe ja gana no ahwe fom sei tewo in fact hagen nti da mo say yanso yeda say mo bi mra mo bi me pacho udin baby anso kasa free ofa yentio ala prede ensem waka bebi no mbeti no maye de asem gusara ntini awukan omutie pa no ombe so magen de ha be no mde abla oman anado oman abo ekuafo yentini yawe eduru aye 14 cities mi say 40 7 cities ye kwa na ye ba ebesre ye wase ne ye bre omudi o mafo atofi ye de ye bre pa ye sre omo to ni bona ye din ye hwe ye tai wonka ebesre so omuti so maju mai yanso yeda say udin baby akasa free ababa no kaje pastor ne Simon Nash Mr. Nash yentio ababa da mas nyankopon ne munaju eyi oboma mi se wasembi nyame bi koso se adwuma ba Ghana ha omo akosku no omo akosku ni fo de nya adwuma ye pa obaba shenia esufo yi eyi o yen ye so se se memla Ghana odwuma Ghana yen kwafo adwuma ba mo akosku no mo nya ikasi o na sade enye ewo mem no obeye propaganda de ne obenye die ai yama musika so mo me support budget no yo me nyame adom na wo rescue na wo enye dwuma anya abekasa aban ni mpedwuma ma wo ba wo ni eko on ka no de bo besiane ne kukuku o na mo de ritian de so pa wo yen to ni fo no kwam de fa so mo ba de on be defe ya hwe kwan a wa fa so a wa tre ade no pay hwe kwan wa fa so a tre ade no pay obo benyakofo ni ombedi na se de wo tre na so bi so betan wa e be den pa kwa ma Nakopon. No Boba Minka sending to me, but Ghana Cadia, I almost see Uncle Ye. It's you sing a blood, be back home, AME. This is Kansas or Coibia, or Coin, I want Fabia, Madea, or some said, baby, some in your fight. Into a Cotoso 11, 6 back or I am, no Boba to Kia Sogakala. It's Miss Rama, I'm checking my and you say, your tax paid my money in the Chiomoka. Tax pay money in the Chiomoka. Yati. From the bus, okay, Yati. Yebe di hujuma ma. Yeda sibebre nyami shira. Udin baby akase free. Hello, good morning. Yes sir. Your name is Tanko. That's it about Akimabo Abu. Tanko yentio. About your Boba. Yes sir. Me here also budget also already and say application Guinness so yen abo pepe na. And ehun mu aye no wo mo ho. Because budget now so already the mood pa. Yenso yeda se bebre. Obetumi abamu bi. Budget no I dom wanim sisi a twetwere parliament fo ne bo no. Sika call mampanyini atena yama omo ewrade. Sika call mampanyini atena yenye sika ketwa. Nia call parliament ho nso so ankasa nya sika ketwa. Ye frɛ ministry bi parliamentary affairs. Da bi omo tu domo eton. Ana omo titima koton ma Ghana fo. 60 million Ghana cedis na call parliamentary affairs ministry ne ho. Omo de be yeden. Muntie. Budget na da mani mu nyansa nim. Momontungu emwayen omampani atena ya omtete makoton ana omye de yen omtwi mponkose ho akuafo obre udini ba bi akasa free jedam fori entio oboba no pe yeda se na me pese me bisa se budget no aba no de eco parliament nangata de parliamentarians no omon kan wasem entibeti hu serious o
because the call bottom. No mum near my animal and yet a Japanese theatre. So what I say. In the end, we got any year. Na o eku be na wo gina hefa. Eku. Ah. Na wo ya me kata. Dabi o se ne eba momo ho no ntimpa se me hunu wo momo no. I see. Uh-huh. So, the member of my Ghana, no, after I MPP, me NDC, no woman near parliamentary, also, and what I'm not making. And we are on the command want to no matter go so that there. No one there, young man of one, nearby a honor, no Makoya NDC, no Makoya MPP, not after 10, no more home. Obuoba, what our man of Pemamin can them way. You come with them, Mr. Contractana oil fine on. What the high tension, I'm the last 2 weeks in the Mekazan. High tension, post me, I will be for back also. Almost there, you did it for almost two, no moon, Japan, ye, Nana Kamano. Oma come, I'm the chance, almost 2 others. Omida on so far at the high. Yes, so, Bobu no Munkoya in my eye. Yeah, that's it, baby. All right. Nti eno no parliamentary affairs no eno no 16 million Ghana cedis. 16 million Ghana cedis. Enye sika ketwa. Yesi yen fan koma parliament for. Udi ni baby okese free. Mami doku ya yenti o. Man pay for the money ya ko enye NPP for mobile mo mobile na ho akan. Every day what you say ya ko anya sam ko to kan ma ya ko afu mo. Ko he ko to go ba ko aka kana first ka 400,000. Oh, mo lu sala mo tin ko ana yes ku ma ma ya ko ejuma. O ma ya ma ya ko ejuma. Ye ni sika de ko ja sa sa mo ka kan no ba ya ko an police wa. She very boy se de so feja. What woni ko tin ye ku na kese. Titu ya be obedi. De bia ho che ko so ko so mo adia. And then you have to get a channel and say, what is he able to know more store? Oh, then pretend this, I did a Bama saying here, the aircraft for your town. Now they remind you to Baba to be. Yan so, yeah, that's Papa Yanko point out my watching now, what prepare a equia for that. Into near Ben say, Sana watching no, if free Sana watching a man day no, Ecocusi Fiadano. Ya better than your Brahma Quiafonia, the Quiafoni be crabbe baha, or make come as someone tremping for. Na so omo mfere na omo be say nya kukuduru aba be gina omo anim because ma hunu say yes mpanimfo ne be ba na omo bekasa omo be say nya kukuduru aba gina omo anim na omo kasa ya Ghana ha odi ni be be kasa free sister say why yenti o nyami o nsira bebre wa na ni wa dream nyami mam nya onfunu mungumu eni wati munti asia o de ba kire nyama akire ye nyama bia ni nyami o nsira no nsira of the I can phone na say the I can the buy the amaya sin samankasa o ya de ankasa na ni o man ni ko ni de ayi o ma fani abedi etie bet radio so ba bi se ayi mo ba ma ni ayi de ya de tax bi to dia na ta sa wan ka se ye hu ba bi fun awo ko ana ba bi awu pre na na de ba ne se anu e de bo bi se anya no na bi se ni ami yes ni hu ni pa tekrema do mo nu sa bi fi abanza ese bi ni na u fra bi ni bi na u bi sana e so no de pa so na ni no do ba pa so one kata don't say yes. Yeah, catch that one say yes, man. From young one and no matter what Muslimo. Almost all who did Yanso, yeah, that's a pa. And penifon, yeah, they be almost defending we almost buy and chain baby soon trains. Almost babu. Almost babu and Tibe defending we almost about quite can be my what? Or say, station radio manager, Panamishram, you're from me. AMG famous. Nyami inshira AMG famous baby bia wani je ho a wode efiri aba nyami inshira papa we so nyami inshira wo boba koso amaja ne ndere pa ye frame ni din no we okay okay 1 2 me hunu din no just one fan di amma but me hunu odan bangalo pe ene wa ha okay and into odan bangalo no send message aba no
or that Bangalore and pay a chiao. See what me a fafu and send message about him kind morning show so. About you didn't maybe I can say free. Hello. Too bad. Ubet me a sound baby 0201 944 485 0554 820 910 0201 944 485 0554 820 910. Me pacho didn't maybe I can say free. But feminine aquarium, taxi driver, Nana Yintio. Bra, and afraid they want my mania, and I said, one man I say, I was near Gumi. Yenyamu, generally, we will be what down to man. You didn't go down to set the tree. Bra, if you have a Ghana main, you see a deco. Omu MPP, one and Casano more party in Mancasano, and almost say, no musu. And so much minka. Near Costonara of Bra. They are shady. That's the penny for you and pretty young country of man. You be born in the Ghana and made the enemy. That's a pa. Yenso, yeda, Sibibre. But you didn't maybe answer Cassa free. Hello? Yes, sir. Yes, boss. I'm a ceremonial man. Yeah, that's see. Udini maybe Cassa free. Of our bank, because I feel what about my GPC? I want a point. Eh, nanado dan kwa kufuado Ghana mampanyini. Me brother me pa boy say ko wunya manya sam 20 na papa won chini se baby man kakra. Onche wan she baby. Won chini won kan won kidnap na nkasa. Da bi nyabotre. Me ba enko kan asem abeka be wie na ho akire wo. Why no on kidnap no? Me ba. Why no on kidnap no no? On kidnap why? On chire why ntena se? Why? Say sainty. I say na ubi sama dem. So baba bontinda bia no be confuse you dey any o trance mu ma na yet dey dey kakra. Baba dem mo dey yesa. Me say dey be practice for food and job no. First na egu wan dem e wai. Egro na edim rikata no o say. Njo mu ko fi o mu ni bi. Mo bi dey yanka o man no. The word kidnap ne dia no odin kakra. Enti me da si bebre eni Ghana mremu nso sa se IGP mi kire mampanyini se wontena se adan you confuse Ghana for. Debi. Na da nyam am kugina lem koto abama no ana. A democratic country ne wo mu no. A rule of law ne de ye adwuma. E ba twa mo friend mo fa ncha bi ntimi for frefo bi abiem. Nyankopon ya adom ekina fiada na se ni gya na no so ene na ekina kra de ne ebe kyan ikuro yi ekina be kyan ikuro yi enti ye enwum ni ready fama Connie God's love comfort God's love new life ena okwa sorry ene ne birthday enti enwum na ye dey sorry so no sign call e de ama God's love comfort ene ye birthday Nyankopon onto nkwa na mu fama ye ye de aseda be kwa modi a nkan kwa me ye boa ono ne executive producer adwempa hini Kofi Mensa ono ena oye lead producer ena Kobi K eka ne ho as producer Kwame Asante in charge of socials nti social media no so nyina ono na de ye call ho no mo ofre me Obuoba Ofori Amanfo ensuru jabako amaka the commander general ye kan se ne tie no a na we ya ye soja ne se ko hwankrofo bi nutu me ho ani mu din a me se adwen amedwen amanga ye be mpuntu amaga na wo ye kan kura obuofu wo abufu na kwahe na mo record ubu fufu kura wi a enko ba bia ebe ko ba bi kura mpokura na komode wo ai kopaduan di wahuru wanim anopa wadidi no mo ma wadwuma nye anopa wadidi wubuafu hu afuafu anopa wadidi ejuma kura oni bi na ado oni ma bia wote e na buafu hu afuafu yi mapon When you roya amanga aduamedwen tactically I tell you agosu atisim ne yankwa abusuafo no pa no ndu abo pepepepepe braso sa bede ensema hodo ebeto dwa ewo yankase bom enadua yi awia premto bre ena fanyume no nsia akankase bo na mede ebeso memedin ede akosua adepa dumas na ene ewo yankase bo emo no
abeto dwa se mra se badwani ede ma de hye wono ewo atemeda abeto ampeso aso na street bob na wateche ede ema electoral areas awodro ewo empe ewo yenkase bo emwo na atemeda nkwantafo so wono anu demo wono mo chese bambo wonsam de eyade anyina ne na so yi pa ewo atemeda nkwantanti wono mo srempenefo ada wo meye emfa ema wo mo and cost of one also one more ewo Brim Central Municipal Assembly one more kase woshe eneya eniema boko ase afisha dana ye ba bedi bronya no ase bronya ne ema ye betumu nkire mo pa wa makasa papa na adehye one mo so wo eye nyame be kire no matre ene one mo de adesede ato aban nanim ze insu edi nsuo one mo nya bi no aban nyantem na wamra meye boho from afi one mo chips compound one mo so aban nyantem pa na wameye emfama womo one me wa chimbreku ena afi la bi kuro mo so wo chese network edi network wo mo nya bi emfa nya course ye beti mo nkire mo ewo yenkase bo ahodo emwo adehye one mo ewo atem eye breku apreku one mo chese wo mo chips compound we bi wo mo koja ya hwe ho nsam akwa trepa wo mo entimi nyina ne nanso penifo nyantam emebo me obeti mo nkire mo ewo yenkase bo ahodo mo ende ebronya ya ye komu atasi driver for one ewo asene so ede nsem atudwa one mo chese eniema kwa na ekoboko rough sa eniema mo ayeden ede ama wo mo obeti mo nkire mo pa ewo yenkase bo emwo na asane wa bangalo ana one mo so etrese ensuo ho ayeden papa de ama afi one mo sempenifo ada womo mrama speed ramps enfama wo yenkase bomo ye be frɛ assembly member one person no so na ye ne no atwetwe enkomo enadue ye yenkase bomo so ye be hwɛ ewie mu babrɛ no se dia asi etsie abusua ha ena mede eye ensem no ebesie midin ede akosua adepa dumas Ohima mianka mbojuma ewo mpem na asema yeme wo mpem pa o menua kawakoma to wo yam amaje herbal clinic esa